6. po redu, Forum mladih naučnika otvoren je danas na Univerzitetu u Nišu. Slogan ovogodišnjeg Foruma mladih naučnika jeste "Ne rugaj se mladim talentima", što je i poruka Jovana Milića, organizatora ovogodišnjeg foruma. Svake godine se trudimo da vršimo neko određene istraživanje na teme koje na neki način muče srednjoškolce, muče mlade talente i ta neka istraživanja uvek sama nas navedu na slogan foruma. Ove godine to "Ne rugajte se talentima", želimo da pošaljemo jasnu i nedvosmislenu sliku iz našeg grada danas, da niko nikada ne sme da se ruga mladim talentima, ne sme da se ruga nikome na celom svetu, već da ih podrži, da im da mogućnost, pogotovo mladim ljudima, da da mogućnost da rašire svoja krila i da zaplove u nimalo pravednu igru koja se zove život. Danas predstavljamo film "Prijateljstvo dva naroda", prijateljstvo koje traje, u sklopu koga predstavljamo diplomatske odnose između Australije i Srbije. Ono što je zanimljivo, odnosi su započeti 66. i 67. godine otvaranjem naše ambasade u Kanberi, tako da dosta smo povezani, imali smo čak i Australijanku u srpskoj vojsci, tako da se nadam da ćemo nastaviti tu dobru saradnju i u godinama koje predstoje. Prema rečima Darka Bulatovića, gradonačelnika Niša, ovakav forum ima značajnu ulogu u nauci i obrazovanju mladih. Utoliko je značajnija velika podrška države, velika finansijska izdvajanja, veliki projekti u oblasti obrazovanja, nauke, završetak značajnih ili najznačajnijih, bih rekao, projekata kao što je Naučno-tehnološki park, Elektronski fakultet, Studentski dom, Startup centar, rekonstrukcija škola koje se očekuju do kraja godine, srednjih i osnovnih, ali je jako značajno podrška ovakvim aktivistima kao što je to danas i podrška njihovim programima, njihovim skupovima i skretanja pažnje na mlade koji jesu naša ne samo budućnost nego i naša sadašnjost. Prema rečima učesnice foruma Jelene Zdravković, učenice Elektrotehničke škole Mija Stanimirović, ovaj forum je idealna prilika da svima pokažemo čime se bavimo, navela je Jelena Zdravković. Učestvovala sam na takmičenjima iz elektrotehnike 1, 2 i na takmičenju iz programiranja. I na tim takmičenjima smo osvojila jedno od prva 3 mesta, a također sam učestvovala i na Međunarodnoj olimpijadi iz robotike. I mislim da možemo da motivišemo druge mlade ljude da i oni krenu da se bave nekim drugim stvarima i da mogu i oni svi da uspeju u tome čime se bave.